Arsenal ikomeje kwerekana ko kurekura umwanya wa mbere itabikozwa cyane niko bimeze. Equipe ya Arsenal ikomeje kwitwara neza cyane, birumvikana kuva championnat yatangira kugeza aka kanya ni equipe ubona ko iri kwitwara neza kuko imaze kwinjizwa ibitego bitatu. By'umwihariko mbere yuko tujya mu bigendanye n'imibare, ni equipe ya Arsenal ubona ko ngira ngo twagiye tubigarukaho bigendanye na squad ifite, bigendanye n'abakinnyi yaguze, bigendanye n'ababadahari cyangwa se bahari, ubona ko ari equipe imeze neza cyane. Mikel Arteta muri iyi season by'umwihariko kuri umukino wakinaga n'ikipe ya Crystal Palace yakoresheje abakinnyi 11 dusanzwe tuzi muri equipe ya Arsenal. Ni mufite David Raya mwizamu, defense ikaba ari yayindi ubwo ni Saliba ndetse na Magalhaes, partnership yabo Julian Timber kabiri gatatu Karafiori, Mediane n'undi ni yayindi yo Martin Odegaard dahari, ubwo ni Eberechi Eze uri muri akino mwanya, ubwo na Declan Rice na Bazubimendi. Hanyuma ubwo imbere ni Leandro Trossard ubona ko muri iminsi yamaze kwigarurira imitima y'abafana ba Arsenal ndetse na Mikel Arteta wanyuraga uruhande rumwe Bukayo Saka urundi hanyuma atake ni Victor Yokresh. Ni equipe ya Arsenal yagiye gukina uyu mukino ibizi neza ko equipe ya Liverpool yari yarayitakaje imbere, equipe yari yarayitakaje ubwo Liverpool yatakazaga imbere ya Brentford bayitsinda ibitego 3-2. ubwo bisobanuye ko Liverpool Arsenal yari bonye amahirwe yo gutsinda kugira ngo yongere ikinyuranyo hagati yayo ni equipe ya Liverpool, ko gutsinda umukino byari gutuma nyine equipe ya Arsenal byanabaye equipe ya Arsenal isigamo byibura amanota 7 hagati yayo na equipe ya Liverpool. Byumvikana ko hari ikintu cyatumaga equipe ya Arsenal yakora ibi bintu. Yari igiye guhura n'ikipe ya Crystal Palace, ino kipe navuga mu mikino 9 maze gukina championnat harimo amakipe abiri yo muri traditional big 6 n'ubu ngubu wayabariramo. Ubwo ne equipe ya Chelsea banganyije ubusa ku busa, akazamo equipe ya Liverpool batsinze ibitego 2-1. Urumva ko equipe ya Crystal Palace ntabwo itinya amakipe makuru. Ikindi ne equipe ya Crystal Palace wavugamo ifite elema ziremereye cyane, nta wakirengagiza akazi ka Jean-Philippe Mateta nyuma yuko batsinze equipe ya Liverpool kuri Community Shield. Iyi ni equipe yitwaye neza cyane umwaka ushize w'imikino nubwo harimo abakinnyi yatakaje, kandi yari kiri kumwe n'uyu mutoza Oliver Glasner. Hanyuma nta wakirengagiza uwo bita Mark Gehi nk'umusore ukomeye cyane wifashijwe n'ikipe ya Liverpool. Wajya muri Mediane Adam Wharton, umusore mwiza cyane w'umwongereza uri kuzamuka, Badaishi Kamada. Ubona ko ni equipe nziza ya Crystal Palace uvuga ngo igiye guhangana n'ikipe runaka, ni equipe yiteguye gutanga buri kimwe cyari cyo cyose. Equipe ya Arsenal rero isa niyatangiye egowe no gutsinda umukino cyangwa se no kuba yakinjira mu mukino. Ubona ko kubona kazi yo kugira ngo batere mwizamu byari bigoranye cyane. Equipe ya Liverpool ya Crystal Palace binyuze muri ba Ismail Assar, binyuze muri ba Jean-Philippe Mateta, nayo ikanyuza mikata ariko muzamu akaba mwiza. Ubona ko ni ibintu byakomeje kugorana. Bigeze mu minota 39 nibwo Arsenal kuri ya set pieces yayo ikunze gukoresha, niyo kipe ya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza imaze gutsinda ibitego bya set pieces byinshi, ibitego 9. Babonye rero kufura uwo bita Declan Rice arayitera baterekaho umutwe, ubwo ni Gabriel Magalhaes, umupira uragaruka usanga bita Eberechi Eze ahitamo iminamo igitego, yandika igitego cya mbere cy'ikipe ya Arsenal. Nkuko twabivuze rero Crystal Palace ni equipe muri Premier League, yari nacyo cya mbere muri Premier League nyuma yuko aje muri equipe ya Arsenal. Birumvikana ubwo aho ngaho kugira ngo tujye tugendana neza, ubwo harimo update neza kuko Arsenal niyo kipe imaze gutsinda ibitego byinshi cyane bya set pieces, ibitego 9, ariko ni nayo kipe ya mbere imaze gutsindirwa ibitego n'abakinnyi batandukanye. No kuvuga ngo nyuma yuko Eberechi Eze yatsinze yabaye umukinnyi wa 11 umaze gutsinda ikipe ya Arsenal mu bitego 16 bamaze kwinjiza. Urumva rero nicyo kintu nacyo yihariyeho, no kuvuga ngo buri wese araza akagutsinda. Arsenal yakomeje gukina bajya mu kuruhuka, bavuye kuruhuka umutoza akora impinduka kugeza aka kanya ntibiravugwa imvune ye uburyo imeze, nimba ari imvune ya nyayo. William Saliba urugero ubwo kuri aba 11 si Magalhaes si David Raya na Saliba bataratsinda gusa. David Raya ubwo na William Saliba nawe wumva abantu batari batsinda. Patrick yaravuze bisobanuye mugo nibo bonyine bavuga batari batsinda ikipe Arsenal muri 11. Ikindi nshaka kugarukaho ni ubwo nari ngeze mu gice cya kabiri batangiranye impinduka bita William Saliba ava mu kibuga kugeza aka kanya ntituramenya ngo se ni imvune yabikomeye cyangwa akuko byagenda kose nta kantu kakanoke yagize. Hanyuma hinjiramo bita Christian Mosquera, umwe mu basore bari kubafasha. Ngira ngo abantu barabyibuka equipe ya Arsenal irimo irakora pre-season muri za Singapore. Uyu musore Christian Mosquera bagerageje uburyo bushoboka bwose kugira ngo agende kare akorane pre-season n'abandi bagenzi be kugira ngo azatangire champion ameze neza. Sofa urabona ko hagati ya Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes iyo umwe adahari uyu musore aba yiteguye
kuza agatanga ibye byose mu kibuga kandi ukabona ko bigenze neza cyane. Yakinnye iminota 45 ubona ko ikipe ya Arsenal imeze neza cyane. Navuga ko rero mu gice cya kabiri ikipe ya Arsenal n'ubundi yakinnye ubwo buryo bagenda bakora impinduka, ariko Arsenal ubona ko n'ubundi style nkuko dukunda kubivuga ni ya kipe itegewe kuvuga ngo nubwo twagutsinda igitego kimwe, kuko Arsenal avuga iti twagutsinda igitego kimwe nufungura turaguteramo ibindi. Niko batsinze ikipe ya Atletico Madrid, niko batsinze ikipe ya Newcastle, urabyibuka batsinda ibitego 2-1. Ubona ko icyo kintu barimo barakimetiriza. Ikindi kintu urabona ko ekipe ya Arsenal bamwe mu bakinnyi bagiye bava mu makipe hari ukuntu barimo barabikora, kuko mbere yuko Mikel Merino ajya muri ekipe ya Real Sociedad, urabizi ko Arsenal ho yamukuye, yakinaga ikipe ya Newcastle, niwe watsinze igitego cyishyura ubwo bakinaga n'ikipe ya Newcastle. Ibyo bintu yarabikoze. Uwo bita Eberechi Eze niwe wafashije ino kipe ya Arsenal mu gutsinda uyu mukino batsinda iki gitego, kuko yanyuze muri ekipe ya Crystal Palace. Uwo bita Declan Rice niwe wafashije ikipe ya Arsenal mu gutsinda ekipe ya West Ham United. Mu magambo make urabona ko umukinnyi wese waje yiteguye gutanga buri kimwe cyose kugira ngo ekipe ya Arsenal ibone amanota 3 cyangwa se ibone intsinzi. Akandi kana abantu bamenya kuri ekipe ya Arsenal, ikipe ya Arsenal ni imikino no kuvuga ngo ni imikino 700 intsinzi 700. Icyo ni ikindi kintu ekipe ya Arsenal yashyizeho ubona ko ari cyiza. Mikel Arteta yatangiye kugenda noneho hazana uduhigo twiza bitandukanye no mu minsi ishize twabonaga ekipe ya Arsenal noneho ishyiraho uduhigo tubi. None ubu ngubu Arteta ari kugenda azana uduhigo twiza mu mikino 100, no kuvuga ngo bamaze imikino 100 batinjizwa byibura ibitego 3 ku mukino. Akagahigo kari gafitwe n'ikipe ya Man U yamaze imikino 107 itinjizwa ibitego 3 ku mukino hagati ya 2016 kugenda ukageza 2018. Urumva ko rero Arsenal utwo nuduhigo twose iri kugenda ikusanya. Nujya kureba rero mu bitego 16 Arsenal imaze kwinjiza akakanya, harimo 9 bya set pieces, 2 bya penalty n'ibindi 5 byo muri open play. Uhita wumva buryo ki Arsenal hari option zitandukanye yakifashisha irimo irakora. Njya nkunda gutanga urugero buryo kera batubwiraga mu ishuri ngo nujya gukora icya leta ntuzitwaza ikaramu imwe, no kuvuga ngo ikaramu imwe ishobora kubira ukaba wakoresha indi ya kabiri wajyanye, ariko ibize wajyanye imwe ubwo nyine ikizami ushobora gushiduka iminota yana gutwaye. Arsenal no kuvuga ngo ntijya mu mukino yitwaje ikaramu imwe, no kuvuga ngo set pieces nibyanga, open play turagutera nibyanga, na penalty twagutera. Biragaragara ko bafite uburyo bwinshi cyane bwo gushaka igitego. Ko rero ku mukino wakinwe ku munsi w'ejo bisa naho bagiye bafite iyo ntego yo gukomeza gutsinda, ubwo birumvikana. Ikindi kintu cya kabiri bari bafite intego yo gutsinda kugira ngo bagabanye bakomeze bashyiremo ikinyuranyo hagati yabo ndetse n'ikipe ya Liverpool cyangwa se n'ikipe y'abakurikiye, nubwo uyu munsi siyo ibakurikiye ni AFC Bournemouth. Urabona ko Arsenal muri season yiteguye kurwanira buri kintu cyari cyo cyose cyangwa se kuba beza mu kintu cyari cyo cyose. Adukosa twose bagiye batwara uwo bita Mikel Arteta yatunyuzemo, yiteguye kudukemura uko byagenda kose kugira ngo amanota 3 aboneke. Ku munsi w'ejo rero bari babizi ko bari gukina n'ikipe nziza ya Crystal Palace imenyeranye, ko nujya kureba Crystal Palace ntabwo ifitemo abakinnyi benshi cyane bashya, ntabwo ari nk'izi za Liverpool, ntabwo ari nk'izi za Manchester City, ntabwo ari nk'izi za nkizi kipe ubona za Sunderland zagiye zigura abakinnyi benshi cyane bashya. Crystal Palace ifite abakinnyi bamenyeranye cyo, kuko nuturuka muri defense ukajya muri mediane ukajya imbere urasanga byibura harimo abakinnyi 2 basanzwe baziranye. Urabona ko rero icyo kintu ni kimwe mu ntwaro ziri gufasha ikipe ya Crystal Palace kuba yakitwara neza cyane. Rero Arsenal yagerageje kubikora yitwara neza cyane bigendanye na ya squad yabo nini cyane, uvuga ngo umwe avuyemo ndakaza byagenda neza cyane. Ubona ko Arsenal yiteguye kurwana icyo kintu. Ku mukino w'ejo rero batsinze igitego kimwe babiteguye kukiryama nkuko bagiye babikora kuri za Manchester United, nkuko bagiye babikora kuri za Newcastle, bakavuga bati twanasufura mukatubanza kimwe ariko natwe twagishyiramo twabona ikindi mu minota ya nyuma, nkuko bagiye babikora mu mikino itandukanye muri season. Urabona ko equipe ya Arsenal iri tayari ku munsi w'ejo nibwo yari iri gushimangira, noneho kuvuga ngo Arsenal ahantu yagiye ikorera ikosa ni hahandi Liverpool yatakazaga, noneho Arsenal ikaza nkaho yakakoze ikinyuranyo nayo ikabira atakaje. Arsenal rero ubu ngubu Liverpool wakoze ikosa, Manchester City wakora ikosa, ariko se twebwe noneho ko wakoze ikosa turaza guprofitira he? Kuko hahandi nimba muri mu masiganwa umuntu akananirwa, we niho noneho itumukubita ugakora break away ugahita umuca. Arsenal rero nimba uri kumwe na Liverpool na Manchester City murimo murahatanira igikombe cya shampiyona igakora ikosa igatakaza, irahituza uguceho. Niyo ntwaro wo bita Pep Guardiola akoraga, yarazaga Pep Guardiola akavuga ati Liverpool turahanganye ku gikombe cya shampiyona, game wakinyi wateretsemo 3 yego ni by'amakuru ndayafite, nanjye ndaza noneho ntereka ibitego 5, noneho nge
ngiye kugira ngo nkwemeze tunganya amanota noneho nitujya no ku bitego uzasange nkurusha. Urabona ko ikipe ya Arsenal icyo kintu irimo iragikora neza, irabizi neza ko umuntu bahanganye natakaza irazi igahita ikosora amakosa igatsinda game yabo bakagenda bashyiramo amanota. Icyo kintu irimo iragikora kandi urabona ko kuri squad bafite barimo barabikora neza. Ku munsi w'ejo rero ni inzira, ni ibintu birenze kimwe byatumaga nyine babona amanota 3 bakaba banabikoze neza cyane. So mbere yuko Magnifique aduha interview zagiye ziranga uyu mukino ndetse na mbere y'umukino nyirizina, Shafi, abantu benshi bakomeje kwizera ikipe ya Arsenal. Witwa Gary Neville yavuze impamvu akeka ko Arsenal aribo the most favorite ku gutwara igikombe cya shampiyona, ariko nanone anavuga uburyo ikipe ya Arsenal ayibona nanone akavuga ati nyamara uyu ni umwaka wa Arsenal. Gary Neville asa naho nawe ari kumanika amaboko ku cy'abantu benshi bari kubona Arsenal muri iyi shusho. Ese koko niyo kipe ikanganye muri Premier League aka kanya? Cedric urakoze cyane kuri icyo kibazo, gusa nanjye sindi buze wenda kujya kure y'ukuri kuko uyu munsi wa none wa Premier League uri yitegereje ukareba ishusho ifite, kuba wambaza uti se kuki abantu bari gutinya Arsenal cyane uyu mwaka bari kuyigira favore nta kindi bari kugenderaho. Niba uri muri championnat ubwo turaza kubihuza cyane n'amagambo ya Arsene Wenger watoje ikipe ya Arsenal avuga ati muze kuncungira musure mu mbere mu ndebere ikipe yatakaje imikino 4 igatwara igikombe, aza gutwara igikombe. Iyo ni defending champion turi kugarukaho. Liverpool maze kuyitakaza iyo mikino, wanareba ukareba mu mikino iri imbere ese nibura hari icyizere cy'uko byahinduka, ukabona aho ngaho biracyagoye ugashyiraho akabazo. Ibintu birafata irange. Uwo mwaka baye muhangana ubundi wari usanzwe azwiho kubanza by'umwihariko akabanza agakura mu nzira amakipe mato. Ubu ni Pep Guardiola uyu munsi nawe byatangiye kumucanga, izo za Aston Villa zatangiye kumukuraho amanota, sizo gusa na shampiyona yatangiye ibintu bitameze neza, nawe bisa nkaho hari ibintu bye akiri kubaka. Ariko wagaruka kuri ikipe y'Londres ubwo ni Arsenal turi kugarukaho, ni impamvu bagenda bayihuza n'igikombe cyane benshi batangiye kumanika amaboko. Ukareba ekipe yitwa Arsenal imyaka yose ishize cyangwa se reka tunafate la season, icyaburaga cyari iki, byari ibintu bitarenze nka 3 gusa. Yari Arsenal tuvuga tuti hari igihe kigera uwitwa Arteta akagira ikibazo cya squad ntoya, cyangwa se ikibazo cy'abakinnyi badahagije. Ubwo ngatanga urugero, niba William Saliba yavunitse, central defenders ibe undi muntu waza kumusimbura waza gukora ibintu nk'ibyo William Saliba nibura 1/2 cy'ibyo akina ukabona ntawe. Niba yabuze right back bagiye abavandimwe bakavunika ugasanga n'uwakabaye ahari witwa Ben White wakaje gufasha ukwaho Yantimba nawe ubwe ntariho, nawe byabaye ikibazo. Uyu munsi cyo kintu cyamaze gukemuka, yamaze kugira squad nini cyane ku buryo ahubwo unararanganya n'amaso ukavuga ati ahubwo Arteta yatangiye gutekereza muri shampiyona uburyo yatangira gukoresha n'abafite akabaha umwanya wo gukina kugira ngo cyagiye habaye ikibazo nabo bari muri forume. Ariko noneho iyo batangiye gutekerezwa bivuze ngo barahari, noneho ntabwo gifite icyo kibazo. Ikindi kintu cyari gikomeye cyane ku ikipe ya Arsenal cyari ikintu kivuga ngo Arteta ikigendanye n'ubusatirizi bwe. Na Arteta ufite abakinnyi b'abataka nibyo wenda ni beza mu ekipe bavuyemo n'imibare n'ubwo wenda idahambaye cyane, ariko uyu Arteta afite umukinnyi igihe Gabriel Jesus adahari, igihe Kai Havertz adahari ruza gufata ubusatirizi akawuyobora. Uyu munsi nibyo nagara atangira gutsinda ibitego nkuko yabikoraga muri Portugal, ngo ndavuga signing isha Victor Gyökeres. Ariko abantu bakurikirana imikino y'ikipe ya Arsenal umukino umwe ku wundi uko bagenda bakinana ari kugenda yisanga muri equipe ku buryo worklet cyangwa se imikorere idasanzwe muri je cyangwa se mu mukino w'ikipe ya Arsenal yatangiye kugaragara tushe. Ibitego rimwe agenda atangira gufungura konte gake gake muri Champions League ya scorinze, nibyo niyatsinze muri Champions League urabona ko arahari no Victor Gyökeres ushaka watangira kumubara. Icyo kikabi cya kabiri. Ikindi cya gatatu ari nacyo gikomeye cyane kiri buze kuba itafari n'urufunguzo kwitwa Arteta ni ikintu cyitwa kuyobora cyangwa se gukora ibintu bigahoraho. Naga ari ubwa mbere ikipe ya Arsenal igeze ku munsi wa 9 ifite hejuru y'amanota 22. Ibyo bintu bikoze sezo hafi 9. Ariko izo sezo 9 itwayemo igikombe rimwe, ari nacyo gikombe iheruka mu mwaka wa 2003-2004 idatsinzwe. Abantu rero aho bigeze baravuga batariteta siko tweretse ko ufite ubushobozi bwo kuba wafata equipe yawe ugaca muri Man City ifite abakinnyi bakomeye kandi iri gutwara igikombe icyo gihe, ugaca muri equipe ya Arsenal ya Liverpool
na za Chelsea zose ukaba wakwerekana ko imyaka 2 ishize habura akantu gato ngo ugere ku gasongero. Yego. Ese biraza gushoboka ko noneho uyu munsi wa none turiho uri buze gutwara ibyo bintu iyi myaka 9 ko n'undi usanzwe ubikora niki ufite kidasanzwe kitwemeza ko uri buze gukomeza ntugaruke? Kuko uwitwara Arteta uyu munsi abantu bakurikirana umupira w'amaguru abantu baze kunyemerera gato cyane muri minsi ndi gukoresha urugero cyane ku bigendanye n'amagare ko nibyo bintu nyine mu Rwanda tumazemo iminsi shampiyona y'isi. Abantu bazari umukino w'amagare hari ukuntu haba hari umuntu umwe uri buze gutwara icyitwa piloto akagitwara nk'amasaha 4. ubwo wenda tugiye nko kuba twe shampiyona y'isi y'amagare mu Rwanda tubifate nk'aho ari umuvandimwe Deritoro niwe watwaye isiganwa igihe kinini tumufate nka Arsenal, ariko akaba hari umuntu inyuma uvuga ngo muri noza stage za nyuma ebyiri cyangwa se muri etape ebyiri za nyuma nje ndaza guhita nkora iki wa undi wadutwaye arabererekanye njye gutsinda. Yego. Uyu munsi none ikipe ya Arsenal rero no kwibaza ngo ese iyo piloto cyangwa se iyi Premier League title race uri gutwara gutya urayikomezanya uyigezeyo ugere ku munsi wa nyuma cyangwa arahuri bugere uze kutwereka za ntege nke nyuma ya Boxing Day ama equipe yongera gufate. Uyu munsi abantu baze kwitonda Premier League bashobora guhita bavuga bati amanota ko aba yarindwi ubwo byarangiye, ariko bibuke ko ku munsi wa 5 wa shampiyona equipe yitwa Liverpool yarushaga equipe ikurikiye amanota 7. Uyu munsi Arsenal ayarindwi yapanguruye yateretsemo nuko Premier League imera imikino ine gusihindura ibintu. Yego. So Arteta rero igihari kimwe uraza kutwereka ko wabitwara ukabishobora ko squad uyifite babataka watangiye kubabona igisigaye gusa nuko kwizera kuko no mu mitima y'abafana b'ikipe ya Arsenal bose cyangwa se abandi bantu bakurikirana umupira w'amaguru bose ku isi ariko babonye ho Arteta barakubwira bati ariko nibyo ni nziza irakomeye arindwi yagiye amakuru equipe ya Liverpool yashyizemo 6 kwa Man City, ariko twibuke na Arteta ako kantu bagakomeza bakakitsaho igihe rero Arteta kugira ngo ufate iyo staff cyangwa se yo kashitere ku izina rya ushimangire ko uri umutozo ukomeye na projet Arsenal ugiye kurangizanya nayo ku gasongero ko no mwaka wanyu muri mutabikoze utaha nago wabo hari biragoye. Urakora iki kiri buze gutuma iyi mikinere yawe uhamenyaho kuko muri Premier League nanone akandi kantu twabonyeho Arne Slot niko kantu yatsindishije abantu la season uko utakaza gake abandi batakaza biraguha kwa vasi ujya ku gikombe. Uyu munsi Arsenal imaze gutakaza match ya Liverpool mu mikino uyu munsi 9 bifite icyo bivuze uko ukomeza ugenda ushyiramo ikinyuranyo nk'ubu Arsenal bashobora kugutwa gake bikagera nyuma ya Boxing Day yashyizemo 12 kuri Liverpool cyangwa se nk'ukuri Man City arimo nk'icumi sinzi ahantu muri hafi muri retour wakura match 3 ikipe cyangwa enye ikipe itakaza icyo gihe imibare bibarika. Ubwo rero ahantu bikomereye ari naho hantu nanjye ndi gustikingaho cyane nuko ngo Arteta nibyo ibyo wasabwaga wabibonye kandi noneho na ba adversaire bari kwereka ko intege ari nke wowe urakomereza ufite ubushobozi bwo kwavasa ukagenda. So hanyuma ndagira ngo Magnifique duhe amagambo ya Gary Neville ni umupandit Gary Neville uherutse no gushyirwa muri EPL Hall of Fame yagiyemo rwose nyuma y'abandi bakinnyi batandukanye Magnifique ikipe yambura amanota. So ubwo Gary Neville rero uyu mupandit kuri Sky Sports akaba yarashyizwe muri PL Hall of Fame nk'umwe mu bakinnyi b'abanyabigwi muri Premier League. Gary Neville yagize icyo avuga kuri Arsenal ayivuga mu buryo bubiri, aravuga ati ndabona uyu mwaka ari umwaka wa Arsenal aho ni hamwe, aravuga ati nanone ariko ndabona Arsenal pe niyo the most favorite niyo ifite amahirwe menshi. Magnifique naduhe amagambo ya Gary Neville tujyane neza Alan tubigendemo gutya rwose neza cyane tugaruke kuri Gary Neville Hall of Fame inductee. Aya 2025 ariko ngo yasize agahigo ngo hari kote rwose abambonyeza bakuranye no one grows and wants to be a Gary na nimero 2 nta muntu n'umwe usigaye yakura ngo akure yitwa ashaka kuba Gary Neville gukina nimero 2 nk'iya Gary Neville ngo yari mama atajya kugira gasura nka Kademari yamukunze buriya se aya Maria iriya foto yari iri hano Magnifique nashaka ifoto ya Demari yashyiremo
abihuzahuza gato cyane ahubwo mu muntu wenda gusa Max Rodriguez umwe wakiniye Liverpool Max Rodriguez Max Rodriguez kuri iyi foto ye so uwo bita Gary Neville rero he has been inducted in a Hall of Fame. Ibintu byiza cyane rwose nk'undi mwongereza abantu babyibuke. Hall of Fame bisaba kuba hari ibikombe watwaye ibikombe nibura 3 bya Champions Premier League. Icyo ni kimwe, niyo mpamvu muri Hall of Fame babonamo abakinnyi benshi bahoze bakina Manchester United. Ikindi nanone kuba wanakiniye ikipe ushobora kudatwara ibyo bikombe bya Premier League ariko ugakinira ikipe imwe imikino myinshi muri Premier League nyine wari iconic kuriya kwa Steven Gerrard gukinira ikipe imwe igihe kinini ba Alan Shearer gutyo nyine ibyo bintu nabyo barabireba. Inde show burani yazazamo Nukisho ikibazo uvuga ikaronge ari ikibazo nyine urumva bazareba ko yakinnye imikino myinshi yakoze iki. Cyo ni ikibazo nanone barebe so si uramye muri man umuntu uramye mose muri man. So Gary Neville rero amagambo yatangaje ubwo twihuta cyane tuyajyaho avuga ku mpamvu abona Arsenal ariyo the favorites ari ifite amahirwe kurusha izindi kipe. Ati Arsenal are reliable, you can trust them. Arsenal mu byukuri ni ikipe wakwizera. They don't concede goals, ntabwo binjizwa bya hato na hato. They don't have a sensational forward, but they've got a battering ram who is honest as the day is long, and that can work for them. Ntabwo mu byukuri baragira wa rutayizamu batsindira ibitego bya buri kanya bya buri munsi, ariko tuvugana bafite indogobe yabakorera buri kimwe cyose gishoboka, kandi ibyo ni ibintu biri kubakorera muri iyi minsi. This is your title. Iki ni igikombe cyanyu Arsenal we. Arsenal, this is your title. Arsenal iki ni igikombe cyanyu. It's never really I've never really felt that sure before. It's so early in the season, but it really is. Mu buzima bwanjye ntabwo nigeze niyumvisha yuko naba rwose nashidikanya umutima wanjye ko Arsenal igiye gutwara igikombe nubwo hakiri kare. Nukuri ndumva ari Arsenal izagitwara. That's not being overconfident or placing pressure. They must feel it themselves. Ntabwo ari ukuba nifite icyizere kidasanzwe, nta nubwo ari ukubashyiraho igitutu, n'ubundi bagomba kuba ubwabo bari kubyiyumvamo. This is the moment Arsenal can get back on top. Iki nicyo gihe Arsenal yasubira ku gasongero. The chance is there for them. They have to take it. Amahirwe yabo arahari, ntabo kugira ngo bayafatire. So aho ni Gary Neville avuga ku buryo abona Arsenal ariyo kipe yabwa amahirwe. Hanyuma arongera navuga ati ndabona uyu ari wo mwaka wa Arsenal. Ati this has got to be their year. Uyu ugomba kuba ari umwaka wabo. I've had Arsenal to win the league the last 3 years, now 4. Najyaga mvuga ko Arsenal ari butwara igikombe cya shampiyona mu myaka 3 ishize, none uyu wayi wa 4 mvuga Arsenal. They aren't miles better than last year, but are repeating levels of consistency, and that's all they are going to have to do this year to win the league. Ntabwo bari gukora ibidasanzwe ugereranyije n'umwaka ushize, ariko ikidasanzwe bari gukora no gukomeza guhozaho bijyanye n'uko bari bameze umwaka ushize. Ndabona yuko rero ibyo bizabafasha gutwara shampiyona muri uyu mwaka w'imikino. They aren't going to have to get 100 points or even 90. Ntabwo bizabasaba kuba babona amanota 100 cyangwa ngo babone 90. High 80s will win the title. They can do that. Kubona amanota 80 yo hejuru ya 80, ibyo ngibyo byabafasha gutwara igikombe, kandi ndabona bazabikora. Ubwo nuko ngo nka 89 88 ati batwara igikombe, ati kandi ibyo ngibyo babishobora. Ayo namagambo ya Gary Neville. So abantu benshi nicyo kintu abantu bose Arsenal Jamie Carragher yaravuze, Gary Neville yavuze, natwe ubwacu hano twicaye muri studio umuntu wese arareba Arsenal akumva agizemo akantu k'ubwoba. So hanyuma Arsenal amwe mu mayeri bari gukoresha kugira ngo batsinde imikino ni ibitego by'imipira y'imiterekano style. Umuntu arikanga. Arsenal irabona kufla, Arsenal yabona corner, umuntu wese akikanga. Patrick and P7 twari turi hano ari uyoboye match, tujye tubona uwitwa Declan Rice ateye kufla,
mpita nangira kumubwira ngo attention kuko nabonaga bishobora kubyara ibindi so Arsenal itsinda igitego cy'umupira w'umuterekano. Hanyuma Magnifique naduhe amagambo yari yatangajwe mbere y'umukino. Umuntu wese yibaza bite Arteta yari yavuze iki mbere y'umukino, yibaza mbere y'umukino wa Crystal Palace niki yari yavuze mbere y'uko twinjira ku mpamvu Arsenal iri gutsinda ibitego byo mu mupira y'imiterekano. Okay. Kuki Shafi kuri guseka nta kibazo, komeza nta kibazo, witwarane nashaka ko hari cyasetse, komeza ubwo numara kunda tureba ku mbuga ngari kuri Sobari yariti barasaba ijambo. kipe rwose nicyo gihe iyi kipe iri mu bihe byayo, ariko ibintu byo nanubwo ibintu arani reka nkwereka nta kibazo ndakwereka mfite amatsiko narabikubwiye, mfite amatsiko Arsenal itwara igikombe bizagenda biha, ariko je simfite amatsiko ni igitwara Cedro n'ubundi ku ngingo twari turiho ni igikombe set pieces katuze nyuma. jewe mfite amatsiko avuga ngo kwa kundi igikombe nyine ubona ko abura nka game imwe ebyiri ngo igitwara, hasigaye nk'imikino nk'irindwi habura game ebyiri gusa ngo igitwara. iyo mudu y'abafana ba Arsenal Kigali ahantu mu masare, ndashaka kureba abafana ba Arsenal bazaba bameze bate, nanjye nicyo kintu bazaba biyumva. So mbere y'uko twinjira muri iyi ngingo ya set pieces, uburyo Arsenal gukomeza gutsinda ibitego muri ubwo buryo, so ndagira ngo arani biconnecte noneho duhite twigaragaza gakeya. Connecta rwose ransa na studio yo hanze basesengura connecta rwose, tufite abanyamakuru benshi cyane mbona rwose ibintu ari sawa cyane pe. So ubwo ndagira ngo noneho duhite tubiganiraho cyane, ese Arsenal kuki abantu benshi bakomeza kuyibona muri icyo kintu cya set pieces, kubera iki bimeze bite, bihagaze bite? So ndagira ngo ku ngingo y'igikombe igikombe niyo ngingo turiho.